Mizoram State Commission for Women MSCW chuan tunhai Mizo meichhia ni nge shiat pakatin social media kaltlanga 6 video ati chwa chungchanga thubuai an ziak lota hemi chungchang hi chuizuya man ngaite laka malatorin cybercrime police shiatira MSCW chuan social media a wallau taka mipathmeichhiatna hmanglai phauchwale thedar hi meche za omnati borban na satak ani thutar langin video viral atanga landanin he meichhia hi Instagram a chuan pui chhakchhuak lanu tia shiat ni in alanga a video hi sumhuna na mangninge yangai thein a live sex video endutan manchoi en theya atlang zarma sania alan thote heng thil hi dan palzona lian takani avangin thubuai an ziak lut ti antar langa MSCW chuan hetanga mipathmeichhiatna hmangtu le aman puitu baka social media account platform lo mantir tu telaka hian thubuai arang thei angbera ziak luta chuizui ngai le man ngai telaka dan anga mala zui vaturin Superintendent of Police Cybercrime Aizol chu ashiatira malakdan kim chang he order ti chwa atanga ni sari chungia anhena thelu turin an be sei ti antar langani mizo meichhia te chu hetiang dan palzodna athlen to launan social media man dan lo film khur turin an nge na Central for Environment and Social Justice Mizoram po in nimin khan social media hur swal na zonga che te chungchang a hian cybercrime police station a FIR an theluta hemi konga innam noina nei lian tak account nei tu te chunga dananga shem ani theina na mala turin an nge na heng thil thalo social media tarlan hian khotlanga ngong thalo tak anei avangin mizo mi puite chu heng swalna te hi dau turin angen bokani